समिया जेजू अगलाब तुका समिया जेजू वंदन तुका समिया जेजू वैभव तुका जेजू अरदान तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू ओगळिस्तांव तुका जय जय तुका जेजू होसाना तुका जेजू सिल्लो जावन जेजू थँक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां समेस्तांक स्वागत करता हे प्रत्येक जाण आज परत ह्या समोराच्या दिसा सांजेर आमकां सांगता मेळचे एक व्हरतो अवकाश आनी ह्या प्रत्येक जावन आमी करजमाच्या काळार आसतना विशेश जावन आमी देवाक अर्घ दिया देवाची खुशी कितें म्हूण जाणा जावच्या खातीर आमी प्रत्येक जावन हे मागणी आमी समर्पण करून तुमच्या हर एका कुटुंबा खातीर हे मागणी आमी समर्पण करून दिवया हर एका कुटुंबांनी शांती समाधान माय मग एकवट मेळच्या खातीर हर एका कुटुंबान तुमचें कितें इंटेन्शन आसात कितें तुमची मागणी आसात या पर्सनल इंटेन्शन सगळें जेजूक समर्पण करून दिवन ह्या मागणें आज तुमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर आमी समर्पण करून दिवचें मागणें जावन आसा देखून सकट सांगता मेळया आनी ह्या मागणें आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता ते संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची इस्कलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां मान मरे कृपेन भरलेले समिती जय संगत आश्रय तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जोग शेंजीजो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा उपयांक खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन सदां सदां सुरवात आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळे मी मेळून देवाक अर्घ दिवया देवाची महिमा आमी घेवया कित्याक देवाचें उतरत सांगता कित्याक जेजू म्हणलें नांव तो सोडवण दिवचें नांव पवित्र पुस्तकांत मस्त कडेन बरोवन आसा धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तक क्लियर सांगता सांग पावल जेजू म्हणलें नांव सोडवण दिवचें नांव सुटका दिवचें नांव जेन्ना पावलो आनी सिलास बंदीत आसतना तांकां सांखळींनी बांदून घाल्ल्या वेळार मध्यान राती जेजूचें नांव काण तांणी स्तुती करता आसतना तांच्यो सांखळी तुटून पडल्यो हर एका जैलारांक जैलांत आसल्यांक सुटका मेळ्ळी आनी प्रत्येक जावन जैलार आनी ताचें कुटुंब सगळें परिवर्तन जालें देखून देवाची स्तुती करता आसतना जेजूचें नांव कान आमी स्तुती करता आसतना इतली सकत आमच्या जिवितांत देवन येता की आज आमच्या कुटुंबाक हर एका रितीची सुटका मेळ्ळी आज देखून सकट सांगता मेळून ये जेजू म्हणलें नांव कान घेवन आमी देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घ दिवया देवाची महिमा आमी वाखान ह्या घडये सगळीं तालये पेटोवन जेजू तुजें नांव चडवून दिवचें नांव पातकांतले म्हाका बोगसाणे दिवचें नांव जेजू तुजें नांव चडवून दिवचें नांव पातकांतले म्हाका बोगसाणे दिवचें नांव जेजू तुजें नांव सुटका दिवचें नांव कळतीन बुडतना बुजवून दिवचें नांव जेजू तुजें नांव सुटका दिवचें नांव कळतीन बुडतना बुजवून दिवचें नांव जेजू तुजें नांव जेजू तुजें नांव चडवून दिवचें नांव जेजू तुजें नांव जेजू तुजें नांव सुटका दिवचें नांव जेजू तुजें नांव जेजू तुजें नांव चडवून दिवचें नांव जेजू तुजें नांव जेजू तुजें नांव सुटका दिवचें नांव हालेलुया गावया आमी सोम्या गर्सिया जेजू गर्सिया हालेलुया गावया आमी सोम्याक वंदिया जेजूक वंदिया हालेलुया गावया आमी सोम्या गर्सिया जेजूक गर्सिया हालेलुया गावया आमी सोम्याक वंदिया जेजूक वंदिया
ऐकले आम्ही स्तुती करूया देवा गाणी विया देवाची महिमा वागताना किती जेजूच्या नावांत आसा ती सकत ती गुण करची सकत बोलवंत सकत आमकां सुटका दिवची सकत आमकां सर वाईट आतावन सुटका दिवची सकत जावन आसा हर एक रिणाच्या भारातावन हर एका सलवणेतावन हर एक कितें पुरा आमकां अडकळ येतात आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत हर एका रितीन सुटका दिवचें नांव तें देखून बाळादीक नांव आमी उलो मारया तें जेजू म्हणलें नांव आमी उलो मारया आनी जेजूची स्तुती करया आमी जेजू तुझे नाव पदवी दिवचे नाव सैताना विरोध झुजोक दिवचे नाव जेजू तुझे नाव पदवी दिवचे नाव सैताना विरोध झुजोक दिवचे नाव जेजू तुझे नाव अजापांचे नाव पिडे शिडे धाव आमकां गुण करचे नाव जेजू तुझे नाव अजापांचे नाव पिडे शिडे धाव आमकां गुण करचे नाव जेजू तुझे नाव पदवी दिवचे नाव जेजू तुझे नाव अजापांचे नाव जेजू तुझे नाव पदवी दिवचे नाव जेजू तुझे नाव अजापांचे नाव हालेलुया गाऊया आम्ही सौम्या करसिया जेजू करसिया हालेलुया गाऊया आम्ही सौम्या वंदिया जेजू वंदिया हालेलुया गाऊया आम्ही सौम्या करसिया जेजू करसिया हालेलुया गाऊया आम्ही सौम्या वंदिया जेजू वंदिया जेजू तुझे नाव अस्निक मोग दिवचे नाव पहल्या सोमो करू आपोणे दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सासनीक मोग दिवचे नाव केल्या सुमो करू आपोणे दिवचे नाव जेजू तुझे नाव अर्गिवा दाखवचे नाव सताचे जीविची कोंडी कोण दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सगळी वाट दाखवचे नाव सताचे जिवीत शिकवून दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सुटका दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सुटका दिवचे नाव हालेलुया गाऊया आम्ही सौम्या करसिया जेजू करसिया हालेलुया गाऊया आम्ही सौम्या करसिया जेजू वंदिया हालेलुया गाऊया आम्ही सौम्या करसिया जेजू करसिया
हालेलुया गाऊया आम्ही सौम्याक वंदिया जेजूक वंदिया Mighty God, anoint us with your fire, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Glory to God. Mighty God, hallelujah. Worship, Lord. Worship your name, worship you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise the you, Lord. Jesus. Praise the Lord. कशी आम्ही जेजूची सकत अनुभव करूंक मेळ्ळी पळय आमकां देवाची स्तुती करतना देवा गार्गा दितना ताची बळवंत सकत आमचे थंय देवण येता जेजू म्हणल्यार नांवाक सैतान कामता गे धरण सगळी कामता भुमी सगळी कामता म्हणटा पर्वत सगळे कामता म्हणटा देवाचे उतार देखून त्या उतराक इतली सकत देवान दिल्या ते नांव व्हरतें केलां देवान देखून आमच्या जिवितांत गेदला जेजू म्हणलें एक नांव काडल्या बरा जायते पळय ह्या संवसारांत घरची घडितां सगळीं पयस वेतात सैतानाची पदवी सगळी नाश जाता आमच्या कुटुंबान आमच्या घरांनी जेजू म्हणलें नांव आमी सदांच उलो मारचें कित्याक देवाचें नांव जेन्ना सर्वेस्पर देव मैजेक बेडता आसतना निर्गमन पुस्तक तुमी वाचल्यार 3ऱ्या अध्यायांत थंय वाक्य थंय मुखार आमकां कळटा सादारण 13 वाक्य 14 वाक्यान वाचल्यार थंय एक संवाद आसा सर्वेस्पर देव आनी मैजे मदें मैजेक विंचून काडटाले मैजे सर्वेस्पर देवाक भेटोवंक गेल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव ताका म्हणटा पळय इस्रायलाची परजा पळय म्हजी परजा त्या इजिप्तांत गुलामगिरींत आसा तांची बोब हांवें आयकले 400 वर्सां लोक कोसतोन आसा देखून हांवें तुका मुखेली जावन विंचून काडला तांकां एक मुखार 8 वर्सां जावन मुखार म्हळ्यार हांव म्हज्या परजेक इजिप्ताच्या गुलामगिरींत भायर काडटलो आनी नव्या जेरुसलेम म्हळ्यार तांकां बसयल्या गांवाक हांव दूद आनी मोव वळत्या गांवाक हांव व्हरतलो देखून तुका मुखेलपण आनी तितलें म्हणटाना जायते म्हणटाना मस्त तो संवाद करता पूण सर्वेस्पर देव ताका आयकोवच्या बदलाक ताणें देवाची सकत कितें म्हूण ताका तो देवूच खळीत करता ताका आनी ताच्या उपरांत मैजे म्हणटा वय जायत मागीर ओप्पतो हांव वेता पूण तो लोक म्हजें इसारतीत तुजें नांव कालें म्हण इसारतीत हांवें तुजें नांव कालें म्हूण सांगचें खंयचें नांव तुका सांगचें सर्वेस्पर देव म्हळ्यार कोण असो देव कालें देव ते पुरो संवाद चलता पूण सर्वेस्पर देव सांगता पळय तूं वच आनी हांवें तुका धाडला म्हूण सांग जो हांव आसां तस्सो हांव जो हांव आसां तस्सो हांव म्हजें नांव तेंच म्हणटा सर्वेस्पर देव जो हांव आसां तस्सो हांव आनी ते सर्वेस्पर देवाचें उतार काण घेवन तें नांव काण घेवन इस्रायल परजेक त्या इजिप्तच्या गुलामगिरींतल्या भायर काडूंक येता मैजेन देखून कन्नड बायबलान ताका विशेश जावन आसा देवाचें नांव थंय मैजेक सांगता इरुववनागी इरुवाता नाने इरुववनागी इरुवातानु नाने म्हूण सांगता कन्नड बायबल तुमी वाचल्यार रेफर करून पळया जाल्यार थंय 3ऱ्या अध्याय निर्गमन पुस्तक थंय 3ऱ्या अध्यायांत 14 वाक्यात हांव मुखार वाचतना सांगता देवाचें नांव देखून आमी तो आमकां कसता वेळार तो आमकां अनवरा वेळार आमचो हात धरून तो चलयता म्हणटा देखून तो आमचो हात धरून चलयता पळया आमी देवाचे हात धरल्यार खंय सुखो नसोंक आमकां पूण देवूच आमचो हात धरल्यार पळय ल्हानशा भुरग्याक चलोवन शिकयता आसतना बापूय जावं दी आवय जावं दी भुरग्याचो हात धरून चलयतात भुरगें आवय बापायचो हात धरून चलोवंक जायना ताका कित्याक ते पडोवन वेता ताका बॅलन्स ना थंय सर्वेस्वर देवी आमकां हात धरून तो चलयता आमी तसो हात धरच्या बदलाक तो आमचो हात धरता कित्याक ह्या संवसारांत आमी आसतना खंडीत जावन तसो आमचो हात एक पटेन सुकोवन वेता जर देवान आमकां हात धरून चलयल्यार तो खंडीत जावन आमकां तो मुखार व्हरता आमच्या जिवितांत ह्या करिज्माच्या काळार आमी आसां कृपेच्या काळार आमी आसां जाता इतलें आमी मागण्यांत आसां जाता तितले उपास आमी करता दान धर्म करता हे दंडोवण्यो करून आमी आसां जर आनीकी चड आनी सकत आमकां मेळचें कित्याक सर्वेस्वर देवूच आमकां मुखल्या जिवितांत चलोवन व्हरचें ह्या करिज्मातावर आनी केदीस आमी तसो ताणें म्हजो हात सोडनोचो ह्या तुजो हात सोडनोचो तशें आमकां ताणें चलोवन व्हरचें देखून एक बरें गीत आसा कन्नडांत हेंच आमी गावया देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया आनी निरंतरी देवा सांगता रावंक आमी आशया आनी आमी मागया एक गीत आमचें मागणें जावं दी आमकां हात धरून चलय तुमी आमच्या भुरग्यांक हात धरून तूं चलय म्हणून मागा तुमी खंडीत जावन कालीत तुमी कांतारा म्हळ्यार पावना तेचो अनुभव तुमी करचे त्या अर्थाचो पळय त्या पदा त्या कांताराचो तो मिनींग त्या डीप मिनींग आसा पळय तें तुमी अर्थ करून गाण घेवचें आनी मागचें तुमी म्हजोय हात धरून तूं चलय म्हज्या भुरग्यांचोय हात धरून चलय आमच्या लग्ना जिवितांत जर देवान आमचो हात धरना जाल्यार आमच्या लग्ना जिवितांत मस्त वादळ येतले कस्त येतले अनवर येतले देवान आमचो हात धरल्यार मात्र आमी ह्या
नाही उतरोंक शकतले जिवीत उतरून या लग्न जिवीत उतरून फुडें वचोंक आमी शकतले देखून आमी ह्या वेळार मागया प्रत्येक जावन सोम्या म्हजो आदन चलय कित्याक तूं जो आसाय तूं तो हांव आज आसतलो फाल्यां आसचो ना पूण तूं निरंतरी आसाय तूं तो अल्फा तूं तो ओमेगा तूं तो आरंभ आनी तूं तो अंत सगळें तुजे कडेन आसा सरेस्परा म्हणून आमी देवाची स्तुती करया देवाक मेरगन दिवया तेजूची महिमा आमी गावया सगळीं तालयो पेटून बरें कर सिंग करया आमी ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆಗಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಜೊತೆಗಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನ ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನ ದಾಟಿಸಬಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ
ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 महिमा तुझं ग्लाव तुझं वंदन तुझं वैभव तुझं रदान तुझं नमाज प्रणाम तुझं बलिस्तान जय जय तुझं जेजू तुझी गुण करचे सकत हरी एकलंत देवय जेजू हरी एकलच्या खुटमान तुझी सकत आहे हरी एक खुटमान विसाव दे हरी एक खुटमाचे बंद पा सगळे तुटून पडून दे हरी एका खुटमाने शांती समाधान राज करून दे हरी एका खुटमाने बापा सगळे समस्या परिहार जाऊन तुझे आशीर्वाद हरी एका खुटमाने देवने येऊन दे म्हणून मागता बापा बळा हालेलुया 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 हीरब बरे कलबरे दगे सुंदर बरे कर बले रे कलशीचा जीजा 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 थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाइड एक घडीभर दोळे दंबी आणि आमकां समी समर्पण करून दिवया आमच्या दुनियात काळजाचेर दवरया आमचे जिवीत सगळें समर्पण करून दिवया आमची कुटुंबां आमची भुरगीं बाळां कोण पूर आमच्या घरांत आमच्या संगत रावता तांकां सगळ्यांक समर्पण करून दिवन आमची जीवित पर्सनल लाईफ आमकां गायडन्स दिवंक खंयच्या वाटेन कशें चलचें म्हळ्यार समजून दिवंक पवित्र आत्मा ती सगळींची जाणवाय जावन आसा देखून आमी मागया आमची पातकां वळखून कान घेवया ह्या प्रत्येक जावन कारिज्माच्या काळार आमी देवाची काकुळतानी कृपा आमी मागया आमची पातकां वळखून कान घेया आमकां आमची पातकां बक्षी म्हूण मागया कुटुंबाच्या सुवर बांदपासतान पुर्वजांतान मलगड्यान आवय बापायतान खंयच्याय रितीचे वायट कितें आसा तें सगळें भस्म उडय आमकां नितळ कर आमकां पवित्र कर म्हूण मागया आनी खंडीत जावन जेजू आमकां कुमक करचो देव जावन आसा कुमक करता तो हर एका वाटेन तो आमकां सैलयता आमच्या जिविताच्यो हर एक घडीतां ताका कळीत आसात देखून मुखार कितें घडटा म्हूण ताका कळीत आसा तें पयलेंच तो आमकां कळीत कर आमकां त्या वायटांतून भायर काडून पळयता देखून त्या पवित्र आत्म्याची मजत मागया एक घडीभर आमचे दोनी हात उक्ते दवर हे पवित्र आत्मा म्हजेर देवोन ये म्हूण मागा अभिषेक कर म्हूण मागा तुमच्या कुटुंबाच्या सर सान्यांक अभिषेक कर म्हूण मागा तुमच्या भुरग्यां बाळांक अभिषेक कर म्हूण मागा हर एक समस्या तुमच्या पवित्र आत्म्याच्या अधीन करा आनी मागा ह्या वेळार पवित्र आत्मा म्हज्या जिवितांत देवोन ये म्हूण मागा आमच्या लग्न जिवितांत तूं देवोन ये आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं देवोन ये आमच्या सगळे संस्थेनी देवोन ये आमी खंय काम करता खंय वेता थंय सगळ्यांत तूं देवोन ये म्हणून मागा मागा हर एका रितीचें कितें पुरा लुकसाण जाल्लें आसा तें सगळें देव भरती करून दिवन दी आपल्या पवित्र आत्म्या मारिफात कितें पुरा वायटाचें सुक्त आमकां रेवन त्यो पवित्र आत्म्या उज्जान बसमून उडोवन दी सगळें आमकां नितळ करून दी पवित्र करून दी म्हणून ह्या अभिषेका खातीर विशेष तरान आमी सगळीं सांगता मागया आत्मने आराधने आत्मने आराधने आराधने आत्मने आराधने आत्मने आराधने
ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ Thank you, Father. Mighty God, hallelujah, worship Lord, worship Lord, worship Lord. होशाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। The mighty God, anoint us with your fire, Lord Jesus. Ure Baba Vashandar Shandar, Rukhala Vreda Shandar. Thank you, Jesus. Praise the Lord, glory to mighty God. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा रोए सदा,
प्रभु हमारा खुदा आम्ही गायता होसाना हजाराया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आणि धनी आम्ही गायता होसाना रायांच्या राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आणि धनी आराधना 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 येशुवे आराधना आपण दोन एकल्या कापड जेजू तुझी दैविक सतत वाळवणी जेजू बाबा तुझं पवित्र आत्मा वाळवणी सोम्या जेजू हरी एकल्या ते सुडका दी जेजू सुडका दी जेजू तुझ्या नावाच्या महिमे खातीर जेजू सुडकाला पाहिजे जेजू मागता आले गाये हो जाना राजा जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आणि धनी आम्ही गायता होसाना रायांच्या राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आणि धनी तू आमचो सोमी आणि धनी तू आमचो सोमी आणि धनी हालेलुया 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Let the support zone एकल्या कापड जरी एक गुट मांजे तुझी जाऊन द्यावला तेज तुझी स्वंत जाऊन दे एक गुट मांजे ओ वाला बाबा बाबा हिराला का बाबा हिरा बाबा रे कल जीसा 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 touch Lord Jesus. Thank you, Lord. Ore बाबा बाबा शिर शदा रखला हिरा बाबा रे कल जीसा Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. आज थोडं वेळ देवाच्या उतार आम्ही ऐकूया देवाच्या उतराचो नियाळ करूया खरेंच मानत चड जावन आदल्या समार आमी ऐकल्लें पदका विशयेंत आनी ताचे कशें स्टेप बाय स्टेप आमी ताची एक विशेष तरान ते पदका जावन आमी कशें मेकळे जावचे कशी देवाची खुशी जावन जावचे पूर आमी समजून घेतले आज आमी ह्या पासकांच्या काळार न्ही आमच्या जिवितांत थोडी 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 ती हांगा पुरा वायट कामां घडती आसतात आमच्या जिवितांत खंय म्हणे खंय आमी वायट कामां आसातच जातातच आमच्या जिवितांत कितले आमी ते पवित्रपणान जिवंक पेसाडल्यार देखून ते दळ काल जाता जेन्ना आमी वायट कामां खंयची आमचे तावन जाता जाल्यार देवान दिल्लेले अभिशेक आसा पळय ते एनॉयंटींग आमी होगडायता ते दळ आमी प्रत्येक खाली जाता प्रत्येक ते जोन काडयो कितलो टायम जाय कितलो वेळ जाय आमकां कितले मागणें करचें पडटा कितले उपास मागणें करचें पडटा देखून आमी हाचे विशयेन मस्त चिंती जाता खंयचेय एक वायट कामां खंय आमचे तावन घडता जावंक पुरो आमच्या सालीतावन आमच्या चिन्नातावन आमच्या उलोवण्यातावन आमच्या काळजाच्या भोगणातावन खंय ना खंय एक वायट चिंता पेता वायट घडता देखून हें पुरा घडिता पुरा हें नातलें बरी आमी जेजूच्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण काणगेचें नितळ जायचें आमी पवित्र जायचें देखून विशेष जावन आज आमी आयकुया तें एनॉयंटींग कशें ओगडायता म्हळ्यार वायट कामां सोडून सोडिचें त्या दाळा तें एनॉयंटींग आमी ओगडायना अभिशेक आमी ओगडायना आमी खाली जायना त्या दाळा देखून हे उतार आज आमी आयकुया सिरक असो ग्रंथ आमकां सांगता 30 आनी 5 अध्याय 3रे वाक्य
सिराक चॅप्टर 35 वर्स 3 वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता. कोण वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता. अन्यायाक पाठ करता तो प्रायजीत बली भेटयता. अन्याय करतलो पाठ अन्याय करचे सोडता या ताका पाठ करता तो प्रायजीत बली भेटयता म्हणटा देवाचे उतार. देखून आमचे दोन संगती आमच्या जिवितांत एक वायटाक पाठ करूंक देव आमकां आपोवणें दिता आनी एक अन्याय करनासतना रावंक देव आमकां आपोवणें दिता. देखून आज कुटुंबां एका घरांतच एकामेका अन्याय जाती आसा. घोव बायलां एकामेका अन्याय करती आसात. भुरगीं आवय बापायक अन्याय करती आसात. कित्याक म्हळ्यार स्वताच्या वाटेन नात. मस्त जाणां नात. आमकां आमची भुरगीं भायर कालें करतात म्हूण आमकां कळटा की ना. देखून आमी ह्यो विशय सगळे आमी समजून काणगेचे आनी विशेश जावन हाचे खातीर आमी मागचे देवा आमकां वायट जावन पयस कर. अन्याय करनातले बरी तूं आमकां राखून व्हर जेजू म्हणून मागचे आमी. हेब्रेवाचें पत्र आमकां सांगता चॅप्टर 6 वर्स 7 and 8. हेब्रेव चॅप्टर 6 वर्स 7 and 8. हेब्रेवाचें पत्र 6 अध्याय 7 आनी 8 वाक्यां. जी भुंय आपणाचेर परत्यान पडटा त्या पावसाचें उदक जिरोवन रोयतेल्याक उपकार पडटा तें बेळें उत्पन्न करता तें देवाचो आशिर्वाद जोडटा. जी भुंय आहा पळय आपणाचेर परत्यान पडटा म्हळ्यार पावस त्या पावसाचें उदक जिरोवन रोयतेल्याक उपकारा पडटा आनी बेळें उत्पन्न करता आनी देवाचो आशिर्वाद जोडता. देशंत आमी एक फावटी आशिर्वाद आमी खाण गेल्ले ह्या अभिशेक आमी एनॉयंटींग आमी रिसीव केल्लें तें आमकां आशिर्वाद जावन आसता. आमच्या जिवितांत आमकां फळ दिवचें बरी करता. आमच्या जिवितांत खंय म्हणी बरें करूंक तो पेसाडटा. खंय हर एक घडी आमकां बरें करूंक आमच्या मतींत येता आनी आमी पेसाडता. कित्याक आमचें तें अभिशेक आसा. देखून हे अभिशेक आमी जोन काडलें केदाळत ओगडावन असो ओगडावन ओगडयल्यार मागीर आमकां कितले कश्ट आसा त्या पाटी जोन काण घेवंक आनी परतेक आमी देवाक मानवचे बरी जियेचे जाल्यार कितले कश्ट आसात. देखून आज आमी हे समजून काण घेया. ह्या करिज्माच्या काळार आमकां मेळिल्ले कृपा ओगडावची नाका. एनॉयंटींग म्हळ्यार कृपाय जाता. कृपाय एनॉयंटींग अभिशेक हें ओगडावचें नाका. कित्याक हो प्रायजीताचो काळ कृपेचो काळ. करिज्माचो काळ कृपेचो काळ आनी एनॉयंटींगाचो काळ. अभिशेक कितलेय आमी जोन काण घेयत्या जायती आमी मागणें कर जायते आमी मिस्ताचें बलिदानां वचोन आराधन कर जा पर्सनल प्रेयर कर मस्तनी देवाचे उतार वाचून अभिशेक जोन काण घेत. कितले दंडवणे करयत प्रायजीत करयत मुपास मागणें करयत जाय जाल्यार इल्लें दान धर्मय करयत. हाचे वरवीं आमी हे एनॉयंटींग जोन काण घेयत्या. हो एक काळ मात आमकां 40 दिसाचो देवान कृपेचो काळ जावन दिला. देखून आमकां सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता 35 अध्याय 2 वाक्य. सिराक चॅप्टर 35 वर्स 2. जो उपकार आठयता तो अन्न बली भेटयता देवाक उपकार आठोवचे आनी जो दान धर्म करता तो अर्गां बलिदान भेटयता. पळया उपकार आठयता देवाचो उपकार आठयता जाल्यार देवान केल्लेले उपकार मती काडून देवाक अर्गां दिता जाल्यार तो अन्न बली भेटयता आनी तो जो कोण दान धर्म करता पळय तो अर्गां बलिदान भेटयता. देखून करिज्मांत आमकां 3 संगती न्ही हर एक वाचपांत आमकां इंत मेळटा. करिज्माच्या काळार हर एक दान धर्म कर नाजाल्यार बरें कर प्रायजीत कर मागणें कर उपास कर येतूच संगती. देखून कोरिंथकाराचें पत्र आमकां सांगता 2 अध्याय 2 कोरिंथकाराचें पत्र 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 6 वर्स 17. 2 कोरिंथा पत्र 6 अध्याय 17 वाक्य. त्या पासून तांचे मदली तुमी भायर सरा. कोण तुमकां पातका कारण जातात पळय कोण तुका वायट उलयना कोणा कोणाचे कुब्रो तांचे तोंड तुमी भायर सरा. एकच तांचे तुमी तोंड बंद करीचे नाजाल्यार तांचे तोंड भायर येचे. थोड्यांचें तोंड बंद जायना. थोड्यांचें तोंड बंद जायना. मस्त जाणां पळयता आमी तें तांकां एक फावटी उलोवंक सुरू केल्यार मागीर खंय बंद करचें म्हणून तांकां कळना. थोड्यांच्या हातांत पळय मायक दिल्यार तो बंदच जायना बंद करूंक जायना. ते उलोवंक येतात थोडे आनी आल्लें पुरो ओगडावन घेवन येतात मागीर. देखून त्या पासून तांचे मदली तुमी भायर सर. तांचे सळावळ तुमी सोडून सोडा. कोण तुका पातका कारण जाता कोण तुका वायट ओडण्योक कारण जाता कोण तुजें मत बुलयता कोण तुका वायट वाटेक पळोवंक कुब्रो करून आनी कालें करून तुका तेजें सांगतपण दिता जाल्यार तेंचें सांगत सोड म्हणटा सर्वेस्पर. जी ती अशुद्ध ताका हात लायनाकात तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. अशुद्ध म्हळ्यार पाताक अशुद्ध न्ही ताचे इतलें व्हडलें अशुद्ध दुसऱ्यां घाल्या. दुसऱ्यां खंयचें अशुद्ध ना आमकां. अशुद्धाचें पातागत आमी करचें पातागत आमचें चिंतापुता अशुद्ध आज जालां. देखून ताचे तोंड भायर सरा म्हणटा. तेन्ना हांव तुमकां वेंगेन घेतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. दानियल प्रवादीचें पुस्तक आमी पळयल्यार 1 अध्याय 8वें वाक्य. दानियल चॅप्टर 1 वर्स 8.
पूण आपूण रायाचें जेवण आनी दाकासरो पिवून आपणाक बसतोवचो म्हणून ताणें दानियेलान निश्चय केलो. कित्याक रायाच्या रावळेरांत रायाक खाणजेवण दिवचो तसलो मनीस आनी ताचे संगती तांकां रायान विसरून काडले आनी तांकां पयलें तांकां त्या मट्टार तांकां सांगता ट्रेनींग दिवंक आसलें आनी तें जेवण दिवंक आसलें तांकां सगळें नॉन वेज जेवण. पूण दानियल प्रवादी आसा पळय तो आनी ताचे सांगाती कोणी नॉन वेज खायनातले, वेजिटेरियन मात्र, प्यूर वेजिटेरियन. देखून तो म्हणटा पळय दाकासरो पियेनातले. आज आमकां सगळें सारकें म्हणटात, दाका रोसी पियेतात, दाका सरोय पियेतात आनी काल विस्की पुरा पियेतात आनी आमचे ते कूड बसतून सुटात. पळय हांगा क्लियर ताणें आपलो जीव दिवंक सयत तो पाटी सोरोना दानियल प्रवादी. काल कित्याक तो दाका सरो पियेना म्हणून आनी आपणाक बसतोवचो ना म्हणून दानियेलान निश्चय केलो. देखून दानियेलान आपणाकच बसतोवंक मुख्य लीज दिया ताका कारण दिनाय म्हणून ताणें ताच्या लागीं विनंती केली. पळया जो कोण ताका ट्रेन दितलो, जो कोण तांचो अधिकारी आसलो ताचे कडेन ताणें अर्दोस मागले आनी तो म्हणटा तुमी बागल्यार जाल्यार राय म्हाका जेशी मारतलो. देखून तो म्हणटा 15 दीस म्हाका पळयाक तरकारी ते दिया, आमी बागन आसतना तुमी वास केल्ल्याक पळया आनी म्हाका पळया हांव तांच्यागी बरो आसतलो म्हणटा. आनी 15 दीस तांकां टेस्ट पळयतना ते ताच्यागी बरे जाल्यात आनी ताच्या मागीर ताका रायाच्या रावळेरांत सेवा करचे अवकाश मेळटा दानियेलाक आनी ताच्या सांगात्यांक. आनी देखून ही पळया जर आमी आज कितें करता, आज आमचें कूड देवाचें मंदीर म्हणूनच आमी नेनाव. त्या मंदिरान काल्या मेळिल्लें पुरा पियेता, सोरोय जाय आनी कालें जाय कितें जाय पुरो जाय. थोड्यांची पार्ट्यो पळया, थोड्यांची काजरां पळया, थोड्यांची पार्ट्यो पळया, घरांनी खंयचीच फंक्शनां पळया. दानियल प्रवादी आपलो जीव दिवंक सयत रेडी जालो. वायन ताका दिल्ल्या खातीर तो सयत पियेना म्हणून. पूण आज आमचें जिवीत पळया खंय आसा म्हणून चिंतून पळय घडी. आमची कुटुंबां खंय आसात, आज आमची फंक्शनां कशीं आसात, देवाक मानू वतात की. आमोस प्रवादी ह्या विशयान क्लियर सांगता. देखून अल्यो संगती आमी ह्या करेजमान मात्र न्ही, थोड्यांनी करेजमान मात सोडचें आसा. तें करेजमान मात्र न्ही, तूं ह्या संवसारान जिवितान आसता म्हणसर हें पुरा तुवें पाड करूंक, हें पुरा तुवें तुज्या जिवितांतल्यान तें भायर काडूंक आसा. मातेवस एवांजेल सांगता, जेजूची उतरां पळया 13वो अध्याय 42 आनी 43 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 42 and 43. मनशा पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक ओडतेल्या सगळ्यांक, पातकाक कोण ओडतात पळय ताका सगळ्यांक आनी खोटेपण आदारतले समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आख्यांत उडयतले. देखून कोण तुका वत्ताय करता, आज सोरो पिवंक वत्ताय करता जावंक पुरो, ह्या खंयचेय वायट सवय करून तुका वत्ताय करता जावंक पुरो, ताची गत कसली जाताला म्हणून सांग पवित्र पुस्तक सांगता. देखून कोणेन तूं कोणाक पातकाक ओडिनाय, कोणेन तूं कोणाक पातकाक ओडिनाय, कोणेन तूं कोणाक एक वायट सवयांक ओडिनाय. आनी असले संगती ओडतेल्याची गत पळया क्लियर सांगता. पळया मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ताच्या राज्यांत पातकाक ओडतेल्या सगळ्यांक, कोण म्हणून हांगा सांगा, पातकाक कोण ओडता ताका सगळ्यांक आनी खोटेपण आदारतेल्या समेस्तांक, कोण पुरो खोटेपण ह्या संवसारांत आदारतेल्या तांकां समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आख्यांत उडयतले. उज्याच्या आख्यांक हेमकडच्या कस्तीक उडयतले म्हणटा पवित्र पुस्तक. ही जेजूची उतरां मातेवाच्या वांजेला. हे खंयच्याय प्रवाद्यांनी सांगलेली उतरां न्ही, ह्या खंयच्या आपोस्तालांनी सांगलेली उतरां न्ही, जेजूच्या तोंडांतल्यान आयलेली उतरां. तर आज आमचें जिवीत खंय आसा पळया, आमचें जिवीत खंय आसा. आज आमकां सगळे संवसाराची नॉलेज आसा, सगळे संवसाराची नॉलेज आमकां आसा, पूण जेजूच्या उतरांची तर नॉलेज ना न्ही, जेजूचें उतरच आमकां कळीत ना न्ही. देखून आमी इतलें गम्मतां करून, इतले पार्ट्यो करून आनी करून जियेता, पूण हाच्या फाटल्यान कितले मारेकार आसा फाटल्यान म्हूण आमकां कळीत ना. देखून आज हें समजून काण घेया. आनी 7वें जावन सांगता तेसलोनिका बरयल्लें पयल्या पत्रान 2रो अध्याय 13वें वाक्या. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. कळनासतना अर्गां दिवंक आमकां आनी एक कारण आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशाचें उतर कशें तुमी मानून घेवंक ना. आमी सांगचे मनशाचें उतर न्ही, हें देवाचें उतर. देखून मनशाचें उतर म्हणून तुमी मानून घेनाकात, भागार देवाचें उतर कशें म्हणून तुमी मानून घेया. तर तें खरेंच ताचें आनी तस्सू तुमच्या भावार्थां मदें आपलो वावर चलयता. पळया आनी एक पिड्या वाचना, देवाक कळनासतना अर्गां दिवंक आनी एक कारण आमकां आसा. आमचे तावन देवाची सुवार्ता तुमी आयकल्ल्या वेळार मनशाचें उतर कशें तुमी
तें मानून घेवंक ना बगार देवाचें उतर कशें तें तुमी मानून घेतलां तर तें खरेंच आनी ताचे आनी तस्सो तुमच्या भवर्त्या मदें आपलो वावर चलयता. सरेस्पोर देवूच वावर देवाच्या उतराचेर आमी पातयेन दवरूंक आसा. देवाचें उतर आमी जियोंक आसा. देवाचें उतर आमी नियाळ करूंक आसा. देखून देवाचें उतरच आमकां प्रमुख जाय देखून ते दळा मात्र आमकां ह्या सोर वायटांतावन सुटका मेळटली, आमकां धैर्य मेळटलें, आमकां बळ मेळटलें, आमकां जानवाय मेळटली. खरेंच देवाची महिमा आमकां पळोवंक मेळटली आमच्या जिवितांत. मेल्या उपरांत न्ही, जिवंत आसतना सोमी आमकां भेटतलो, सोमी आमकां देखतलो, सोमी आमच्या हर एका समस्यांत आमकां स्पंदन करतलो, आमचें जिवीत सुफळ करतलो ह्या संवसारांत. एक बरें लग्न जिवीत जिवंक, एक बरें भुरग्यांचे आमचे तरणाट्याचे युवजनांनी जिणी जिवंक तूं ताका कारण जातलो या कारण जातलें. कित्याक तूं देवाच्या उतरा प्रकार चलताय जाल्यार तुज्या भुरग्यांक खंयच्या खोट्या वाटेन ते गेल्यार देव तांकां सांडिना, तांकां पाटी हाडटा देव आनी तुमकां तुमच्या हातांत तो दिता देव. देखून असली सकत आमच्या मागण्यांत आसा, असली सकत देवाच्या उतरांत आसा, असली सकत आमच्या कुटुंबांत वाळय, आमच्या घरांनी वाळय जाय. देखून घरांनी खंयचें देवाक मनांतलें तें आसा जाल्यार खंडीत जावन तें आमच्या त्या घरांतल्यान भायर काडचें. कित्याक देव खंय वस्ती करता, तुजें घर पवित्र आसल्यार मात्र न्ही देवान वस्ती करची. आनी ना जाल्यार तुज्या वायट सगळ्या घरांत दवरून व्हडले कालतार करून दवरल्यार थंय देव वस्ती करता गे. देव तुज्या काळजान न्ही वस्ती करचें. तूं त्या घरांत येतना तुज्या सांगता देव तुज्या घरा येता आनी तुज्या घरांत तो वस्ती करता. थंय पवित्रता आसल्यार मात्र न्ही गे. जर देवाक मनांतल्यान थंय आसा जाल्यार एक काळोखाचे शक्ती आसा जावंक पुरो, देवाच्या विरोध तूं येताय जावंक पुरो, देवाच्या उतरा विरोध तूं आसाय जावंक पुरो, थंय देवान वस्ती करूंक आसा गे. जायना. खंय देव उजवाड जावन आसा, देव पवित्र जावन आसा. देखून जेजू सांगता जिंकोन म्हजे सांगता जिवंक आसा, कशें म्हजो बाप पवित्र गे तशें तुमी जायचे हर एकलें पवित्र म्हूण सांगता. देखून एक गरज मातसो वेळ आमकां पवित्रपणाची वाट आमकां दाखयता जेजू. आनी त्या पवित्रपणाच्या वाटेन आमी जियेल्यार आमचे जायते कश्ट हाळू करयेत, आमी जायते समस्यातून आमी भायर येत, आमच्या कुटुंबां आमी आशिर्वादीत करयेत, आमच्या कुटुंबाक जाय जाल्लें देव खंडीत फावो करतलो. देखून विशेश जावन आयचे मागण्यांत ते कुटुंबा खातीर भेटोवन दिवचें, तुमच्या हर एक कुटुंबा खातीर. देखून तुमच्या घरांनी दुसऱ्यांक तुमी सांगूंक वचून कांय फायदो ना. तुजें घर तूं पळय पयलें, तुजें घर तुजें एक घोव बायल आनी भुरगीं एक कुटाम तुज्या घरांत रानांतले बरी तूं पळय. दुसऱ्यांच्या घरा तुज्या घरा दवरून दुसऱ्यांच्या घरा वचूंक वचनाका. देखून तुजें घर तूं पवित्र कर, तुजें घर सोम्याक मानवल्लें जावं दी, तुजें कुटाम देवाक मानवल्लें जावं दी, तुज्या कुटुंबांत पवित्रत्व वाडोवन दी, तुज्या कुटुंबांत मागणें आसूं दी, तुज्या कुटुंबांत बायबल आसूं दी, बायबल वाचून तें प्रयत्न करून आमचें जिवीत सुफळ करूंक जावं दी. देखून निमाणे देवाचें उतर सांगता जुवांचो वांजेल 3रो अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 27. सुवान तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले करीत कोणाकय कितेंच मेळना. देवान दिल्ले करीत कोणाकय कितेंच मेळना. देखून हर एक संगती आज आमी चिंता आमकां एक व्हडले जॉब मेळ्ळो, आमकां व्हडले बिजनस आसा, आमी जायते कामायता, हे पुरा देवान दिनातलें जाल्यार तुजें थंय खंय आसतें आसलें. देवान न्ही तुका दिलां सगळें. पळया एक आमी पळयुया जॉबाच्या जिवितांत. जॉबा कितली पुरा ग्रेस्तकाय दिल्ली, कितें पुरा दिल्लें. देवाक कितल्या पातयेन असो साकोर तो जाल्लो, कितले पुरा देवा कडेन ताच्या लागीं तो आसुल्लो. पूण त्या सैतानान येवन देवाक सवाल घालन देवाच्या विरोध ताका लावंक ताणें पळयलें सैतानान. पूण कितले कश्ट ताची आस्तबदी गेली, घरदार गेलें, तांची भुरगीं गेलीं, तांची सुनो गेली, सगळीं नात्रां सगळें गेल्यार तो देवाक अर्गां दिवंक लागलो, देवाक अर्गां दिवंक लागलो. देखून देवान ताका फाटीं परतेक सगळें दिलें, दोडत्या मापान दिलें. ताची लिस्ट आसा जर जॉबाच्या ग्रंथांत वाचले जाल्यार ताचे कडेन कितले जोडे पाडे आसले, कितले जोडे रेडे आसले, कितलीं करयां आसलीं, कितलीं गाडावां आसलीं, कितल्यो शेळयो आशिल्ल्यो, हे सगळी लिस्ट आसा ताचे कडेन. थंय सांगता हें सगळें पळय दिल्लें जॉबाक देवानंत. पूण सैतानान ताचें तेन्ना काडलें पुरा, पूण देवान परतेक फाटीं दिलें. देखून आमी देवा सांग, कित्याक आमी सैतानाक इडेन दिता आसतना सैतान तो सोर तो कान्ना घालता, तो नागयता, लुडटा म्हणटा पवित्र पुस्तक जुवांच्या वांजेलान 10व्या अध्यायान 10व्या वाक्यान सांगता. सोर येता फकत सोरूंक, लुटूंक, नागोवंक, कन्ना घालूंक.
पूण हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक ते इश्ट मापान जिवीत दिवंक देखून तें जिवीत कित्याक आमी वगडावचें थोड्या घडयांचे एक संतोश पावच्या खातीर थोड्या घडये ते आमाल सेवून थोड्या घडयांक दुसऱ्या घडये तें आसना आमी कित्याक आमचें जिवीत वगडावचें एक ल्हानशें एक चिंतापाज आमच्या मतीन घालया न्ही गे इल्लेशें चिंता हांव कोणाक तुमकां विरोध न्ही पूण देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे जिवंक आमी फुडें सरीचें देखून तेन्ना देवाच्या आशिर्वादां जायतीं येतात आमी देवाच्या सदरेकाल आमी जियेता देवाच्या कृपेकाल आमी जियेता आमच्या कुटुंबांत देव बांदून हाडटा आनी देवाच्या उतराचेर बांदून हाडलें तें कुटुंब बिलकूल वारें येवं दी वादळ येवं दी गडगड येवं दी चकलोन येवं दी कितें जावं दी तें कुटुंब केदींच फुटोवन वचना केदींच तें पाड जायना देखून आमची बुन्याद देवाच्या उतराचेर आमी घालया आमच्या कुटुंबाची जिविताचे बुन्याद देवाच्या उतराचेर घालया आमच्या लग्नात जिवीत देवाच्या उतराचेर बुन्यादीर आमच्या भुरग्यांचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बुन्याद घालचे बरी तांकां इल्लें प्रेरण दिवया आमी ल्हान भुरगीं आसतना तांकां इल्लेशें देवाचें उतार शिकया आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक फुडें सरया आमच्या कुटुंबां सगळीं आशिर्वादी जावं दी करजमान मात्र न्ही म्हटल्यार हर एका दिसांनी हर एका म्हयन्यांनी आमी ह्या संवसारांत आसता म्हणसर आमच्या हर एकल्याची कुटुंबां आशिर्वादी जावं दी म्हूण मागया देखून तुमची कुटुंबां सगळीं भेटोवन दिया तुमच्या वैयक्तीक गरजो सगळ्यो भेटोवन दिया तुमच्या कितें गरजो आसा सगळ्यो ह्या वेळार भेटोवन दिया देवाचेर पातयेया विश्वास दवरा आनी कितें आसा वायट कामां सोडया आनी देवाच्या आशिर्वादांत आमी जोन काडया आमच्या कुटुंबाचेर अभिशेक जोन काडया देखून आमी सगळीं समर्पण करून दिवया कोणाक पुरा वायट संवय आसात जाल्यार तुमच्या कुटुंबांनी कोणाक वायट संवय आसा जाल्यार तांचे खातीर मागा तांची नांवां काडून मागा ह्या वेळार तांकां सुटका मेळच्या खातीर मागा खंडीत तुमच्या मागणें देव आयकतलो कित्याक तुमी एक मनीस बरो जावच्या खातीर मागतात वायट जावच्या खातीर न्ही देव तें पळयता आनी आशिर्वाद दिता देखून तुमची कुटुंबां सगळीं भेटोवन दिया तुमच्या कुटुंबांत कोण पुरा वायट सवयाक वळख जाल्लीं आसात ह्या खंयच्याय रितीचे दुश्टगायच्या पदवेक माटमंत्रा पिदिशपणान आडगडे सक्तेक वळख जाल्लीं आसात ह्या खंयच्याय रितीच्या प्रत्येकान रागांनी आसात जाल्यार एकामेकाक उलयनात जाल्यार तांकां सगळ्यां खातीर ह्या वेळार समर्पण करून दिवन मागा आनी तुमच्या हर एक खंयची पिडा शिडा आसल्यार ह्या वेळार जेजूक समर्पण करून दिवन मागा जेजूच्या पवित्र गायांनी गूण जावचे खातीर मागा Isaiah 53:5 Jeremiah 17:14 क्लेम करा आनी मागा ह्या वेळार तुमच्या खातीर आमी मागता सगळीं आज कोण पुराय ह्या मागण्याक जॉयन जाल्या तुमच्या हर एका गरजां खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमच्या हर एका जिवितांत फुडें बरें जावच्या खातीर आमी मागता हालेलुया 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 हर गांव तुका जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधना तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू हो गळसिता तुका जय जय तुका जेजू होसाना तुका जेजू रस्सेलो जावन देतो थँक्यू लॉर्ड हर एकल्याची मागणी तूं स्वीकार कर हर एक कुटुंबां तुका समर्पण कर दिता हर एक तांच्या लग्नात जिवीत तुका समर्पण दिता भुरगीं बाळां तुका समर्पण कर दिता बाबा तांचेर आयिल्ले कश्ट तुका समर्पण करता पिडा शिडा समर्पण करता निराशपण समर्पण कर दिता जेजू तांचे भितर खावचे न्ही तुका समर्पण करता भेंबेरान तुका समर्पण कर दिता हर एक सुटका दी जेजू ह्या वेळार तुजी दैवीक सकत बळादीक सकत गुण करचे सकत तांचे ते देवोणे दी देवोणे दी देवोणे दी आनी हर एकल्यांक सुटका मेळोवन दी आनी तुजे अभिषेक एनॉयंटिंग परत तांणी जोन काणयोन उर्बेन भरून तुजी कामां करूंक तुज्या संगतांत जिवंक आनी संवसारांत समाजांत कुटुंबांनी बरें करूंक जाय कृपा आदार तांकां हर एकल्यांक फावो करूंक मागता बाबा हे मग्न आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 सक्कर सांगता मेळोन जेजून शिकले मागणे म्हणया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमिती जे संगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगेशें जेजू भगवंती मरिया देवाचे माय आमा उपयांक खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीन सात आनी सदां सर्वता आमेन प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आयच्या दिसा मागण्याक जॉयन जाल्या तुमकां समेस्तांक उपकार बावडता आनी प्रत्येक जावन आमी हर एका दिसा सकाळचे मागणी आसा 7 ते 8 तुमी जॉयन जाया एकामेका खातीर मागया तुमच्या हर एका कुटुंबा खातीर कितें विनोवन आसल्यार आमकां दान दिया वॉट्सअप ग्रुपार तुमची कितें इंटरनॅशनल दान दिया आनी तुमच्या खातीर सदांच आमी मागता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरी रात तुमकां मागता समेस्तांक गुड नायट